Ütü gündən gündə qotun töngülüp doluqtaqtıra, ıtık manı ılcıttıra. Быйылгы сезонга töngülü solunlara beri ületin sağalır. Gavril Desyatkin adынан sport kompleks Уотын сетимен өрümene ытылынна. Алтыны хүрбәһәтте күнүгәр эге культура кинигәр пупемии муньяга болан аста. Көрүлүбү вопросаттан нәһле колоктоктора Умайбыт оскола территориятын, онна карбак желери растыр программага колыстатылар. Улуска үгес болбут культура оны спорт эстафетатын маңнайгы турун, тәрелтелер иккердыларыгар сәтенне 14, 15, 16 күннәргәр Усран самодеятельность кенсере ытыллар. Тәрелтелер маннык бөлөккә араксаллар. Бастыкы бөлөк төңлүтәгә ортоскола. 200 бөлөк төңлүтәгә участковая амбулатория, олок жаха коммунальное хозяйство, потреб общества, ипы Иванов үрдел магазин, ипы Громова эбе магазин. 100 бөлөккә Олимпионик огыс айдар кийне, төңлүтәгә вот сетимерес, Сакатранснефтегаз, автосервис аян сола, мәңе сандал магазиннар. 400 бөлөккә Ыскыпыка кото, ымпыча бахарны час, такси Барыс, такси Алмаз, ипы Стрекаловской ойгу кафе, ООО сайды бизнес-центр. 5 бөлөккә администрация, спорт комплекс, почта, ветлечебница, Сбербанк, сорточасток, ипы Борисов, начальная школа, интернат, онна үлете суқтар. 6 бөлөккә Жокускайда тыгайсытын төңүлдәге филиалы, музыкальная школа, библиотека, Саха телеком, ипы Новгородов Талба, ипы Новгородов Оранж, ипы Степанов Тойгун магазиннар. Алтынны ый 31 күнүгер, хотын төңөлүнө хелегер бир сол талак жохон күнүннө республикага билдирилибит үле сала. Меңа каңла сулуугар ты кайстыбатын сылларын чертетинен Хотын төңөлүнө хелеген олоктоктора Анна Моторовна, Алгыс Николаевич Карзуновтар саңа кайыскалак аныголок өддебилинен ты кайстыбатын граныгар кыттан, гран сүйен 2 дегенче сүрбө сылттан үлелеген сылларын сетиһен саңа оранжерея жетин тутан, олокко киллерен үйрүләк ахыллыта болла. Алтыны хүрбагыс күнүгер аллара бестәккә Талант земле олонко фестивальга толлукчан ого үнкү бөлөгө бастыгы степенина лауреат үрдүк атын ылары сетистилер. Салаятчы Надежда Атласова. Алтыны сүрбет өт хүрбагыс күндергер Владивосток коракка 2 суху келинге Кыровой олимпиада болан аста. 16 регионтан 110 коллектив кытынна опсай кеңар тыынчы кеhe. Ол курдук төңүлтагы народный хорбут, взрослые хоры и ансамбли аналат, духовная музыка аналат. Взрослые вокальные ансамбли аналакка туяра жакталдар вокальный ансамбльдара кыттан үрдүк ситихилээх келлилер. Биллери. Сарсын ола бетер сәтенне бир күнігер эге культура кейнигер киэхэ сетте жастан. Аллара бәстәқтәға культура кейнен ихинен бәлер Рябинушка вокальный коллектив. Онна бир дойдулақпыт Сергей Шарин айттыын үнкүү коллектива кыттылақ кәнсерге ыңрабыт. Кири үсмәхәқ. Илис лаха истеннеңнер төңүлтәгә түмсүләре быстык кумурга сылжыр олатыр бытыгар анан сылас таңысты етигер Жокускайда ты кайсатын төңүлтәгә филиалын үйренер корпугар истенен көмөлөһүн багалактыры ыңрар. Билсер телефон агыс 914 107 4609. Салаячы Лидия Николаева. Сәтинни 2 күнүгер кеһә 6 жастан. Чудеса случается кинага баргытын ыңрабыт. Кири билет 2 мәхсол ковай. Ол кенне агыс жастан дом ловушка кинага ыңрабыт. Кири билет 3 мәхсол ковай. Сәтинни 3 күнүгер 5 онна хәтә жастан. Сахылы капкан кинага ыңрабыт. Кири билет 3 мәхсол ковай. Культура онно спорт эстафетатын төңөлүн эхелеген тәрилтелерин иккердигер ытыллар күрәхтәһи балаһынята. Болар күннәре сетенни сетте агыс 9, 10, 11 чыгыллара. Сыла соруга нехеленне бары араңатын спортка сыгыры. Культура онно спорт алтон хәттес бестебәлигер белемнени. Спорт көрүңөр кыттачы саха 2-4 сылтан үйәһә састақ болалар. Тәрилте ветераннары кытталлары көңүлленер, тәрилтеттен 1 спортсмен 2 көрүңө кыттары көңүлленер. Күрәхтәһи түмүгүнен наградалаһын күнаксын местетигер болар. Сетте чыгылага ытыллар күрәхтәр. Сайда общественный түмсүү жетигер 3 частан Домат, Сахымат, спорт комплекс 2 сетәһигер салгын саатынан ыты. Агыс чыгылага ытыллар күрәхтәр. Спорт комплекс салыгар 2 частан Остол тенниһе, 2 сетәске кабылык камыска, онна дарс көрүгнәре ытыллыктара. 11 чыгылага ытыллар күрәхтәһиләр мастардыгы, капсагай, онна канат. Сарсыда 9 частан мастардыгы яһына сагаланар, 10 частан күрәхтәһите ытыллар.
Мастардыгыга команда состава төт эркиһи 6-10, 7-10, ағы-10, ағы-10тан үөһэ килелэхтэр. Үс жактар 5-5, 6-15, 6-15 килеттен үөһэ яһыннаахтар. Ол кенеттен капсагай ытыллыга команда состава төт эркиһи 6-10 киле, 7-10, ағы-10, 10 ағы-10тан үөһэ яһыннаахтар. Самай бүтэһэгинэн канааттардыгыта ытыллыга команда состава 5 эркиһи үс жактар. Опсай команда яһына 605 килеттен тахсы суктаах. Тогус чыгылага жакталлар волейболлара скеһэ спорт комплекска 6 частан, онна 10 чыгылага эржоннор волейболлара кеһэ 6 частан эме спорт комплекска ытыллыктара. Анан сооннар бүттүмүктенилер аныгыс көрсөйкка дери.